Tuchokera nindi tumba kwithira tukiara kiararo tu oroboiro yetu kenda Mwerekera Kirimara kierekerete yuriku na njira Kirimara kigetha kite ma mostly kithira kia affected ni atungiria nikyo ntoroboiro tukwithira tukira kia kithira no kwata mbaru etwane nderia MCs bamiru kwithira bakiwa ta thirikari mbaru kwina moni kathomba kwiwe wetwa George Kocha ariwa kia as they prepare to go home kimathi kaburuka where they pledged as MCs Peter Adams akawa brown envelope in the magic gitonga muriongi akawa the Kingwen camp in Runduni ongia kethira akiwa retro Fini Mwendi ariwa each of them was given 2 million to support two-term movement na uwe bobo Mwendi nkauria nende endi bakwa nioma MCs bamiro kapa nenkirimbeja kenda baithira bakina rwembo rwa two-term kiambiria we kiongozi akwembia banenkiri you see actually we close na the governor going close na MCs ba akwembia banenkiri kana imbiwe byongwa oni ndigwe kembera ndikirose na governor very oni I'm very close to the deputy president more than the governor. Wow. Yes. Kunende akwe nonto MCs bakuwa two-term MCA ibetherite bakiuga two-term and then ibetherite bakiuga two-term but tiwite no chamba enda uchamba bubongerete na bu oni urankabera as my brothers and sisters mwankijo bagwatirie na arua ukethirijo na arua aki ibatonye mashinani na spirit yo yewe ya two-term nonto force batumire na arua batekaje kwa mistaken kana batekaje kuthwanirwa buthuku you know I support them, they are my friends, they are my brothers and my sisters na twe two-term imwe batekaje kwa mistaken you know nkuigwa comment iboni antoba nteto baririe na arua ichiari ndene ona ichiauma through kweta mashinani kwendia two-term kinya bakagwata na bale squad bageta kuriunganira MCA to MCA MCA to MCA kuthia ngugi by ambassador baitane antu gintu gitawa civic education ndene mashinani mantu ya two-term na kangata no itekaniria na MCs ba murungamo yoyo two-term ni ikwendera obuo Rais Ruto na kindege bachoka kana kwina mantu yoyo baweria na kwonto ithire okiwa wa mpara etira wa pepo ishindwe imbibi byongo twire uma. Okay, na ndi urankwenda ukwira tukona mantu ya maingi sana mbere kure ilingwa tukona miungano mingi sana na sarakasi expect sarakasi nyingi sana mbere tukinya kurene viongozi ba Meru na viongozi ba Tharaka na tuwezo ni onde nembwe Mount Kenya West East ibere mwathani ibwega no tugachagwa ne ngero bona bya kuria gachagwa no tumite MP babe na MCA na viongozi ba Mount Kenya East no tubekara beti cia Ruto be mwira nkau no mbite nande beti cia Ruto urabatandika uga no mborie ntandikira gatakara twantandikira ya kana utambuka kuwa nkoria no kwena ukarito baba koria anto baba system mwebete ne otisha Ruto ekara eba chokana area ekinya Nairobi wakwaragana abachokana area ekinya Nairobi baraganire Ruto ethirite na kibarua gikiumu ethirite na jirenjo musana ya chokana area MP ba Meru viongozi ba Meru nonto ondareka na kinyatha ayo kona bawana bagwatanira watoru aru andi MK kiogoro kwiro etalogi 69 ka 59 aru atena ngwena thirikari toru aru oraigitwe MCA baba ingi sana bakiwa bo kuringana na rantu bakwa nau Rwanda ura ngombe cieta ura kwetha kwina thina ura batutegerwa batena ngwena thirikari ukabori mbi achenjire bakwira imbi aya ugatega tha inkwire kuma barabara ya kwa Mosi barabara yo tonya bakarumo igeta Mwankasiuru barabara ni athirire barabara eme athene enkona thai ekura kurua unjerene kuma kirindire ne kilomita ema bakwe thewite na karagita weta Mwanka mikiru ni athirire lakini MP bo bonde na viongozi bo na MCA bau no kaba kuwa mwathi wetu rotura Kenya no rokumwa na nkwire anto baba baikara bakire kirakia baire keje bakarungikwa baikara betisha urango kwiri bo tishia Ruto kure gitu gikira kiye kairigo
none gituwe kira kije kerigo Bethete kwa. Tugita rwari nawe rwari kana tugita gituwe kiri gikyo muburu tengo gitethagia erigone lakini gikara getisha gikwa no ndekiro no kwenda ndeke kirigo kiwe ekerwari ugetate No karukiria. Mutu yo tirete erigo iyo mumu yo tengo gi lakini yo kara yo etishia erigo no eruto nako me baba mutishia ntukwera mutu yo tira erigo yo kadiria ngogiri ntukwera erigo rekarekwa kinya yo gita wa yatatu yo kanko ndokona so antu baba bakona ne sana no bona ne unite njaga sana na inko bera nyingo ora kiongozi obera beta na njira karakari yuriko lakini murungu abagure metho bakawirwe sana werubu bobo atuma bare makuria nene maendeleo lakini kangata wewe kweria kwa advice MCAs zire no kurikana azimio burabo ukumire thirikari ne bukarinya ba watu gutonya thirikari nere by the British government ero kwina gintu twita 42 rules of politics 42 rules of politics yuga wona washinda antu baba kwatire campaign na baba bari baku obata 75% 3/4 ibati kura 42 rules of politics yugo obati kobenga bau nonto bau ibadiriria mbi no bati okiriti bange babero nonto baweshimu okay yakoyana muntu mwero no bukinya mutuma thitherie roko na basendike ibakotheta na bange baraba batire mutuma ndo ene na barita mbesha yabamithika na boko na bara na kabuka mauta ibatero no kuona gitumi na tewa yanka kinyaruto na tere bagachagwa na timu nene muno re mugwete ne busheria yeta ne baraba tije siasa bona yako makosa yario uti makosa ro wera wacho achore bange bari bakunirie mwera chwa bange bakunie mwitho yoyo na biti so kintu kira kwenda kwera ni atiri wacho achore babero yabora batu kwenda kura totonyere ke broad based government oparanya kana opio wandai kana mbandi tika twawatiti thirikari kana njo tika bami watiti witate lakini nani no ntoba gwitirwa nyama bare otheri batithithinite no mwanka beshi muruto no mwanka ba mwere wa mwathi wetu rutura Kenya na Kenya no kuona no ntoka nyoni gakuwatirwa another thing yoga kinya musimu wansige kuhama egitarira yoguriri wetu ruto rekathiria njoki na ndeka au MC barapa ketebe genuine kile MC bo wona 60 13 ngechoka kwa formula etabudura baketa genuine baketa be 13 kito mimbi bambere bakambire kuthurana nao na dayo TMC lentoria no dayo TMC munye na bono tubonde batiao lakini omeya munye yeye na atoni na bari MCA lentoria na atoni na bari mbi lakini ontida acha kurea contract MCA baba ekuneruto na bangaba na betigere mieri 14 nyo contract dai nara kurugi kwena munyingo ikoruto nara wakana kamonki na inogo kuriwa lakini musimu wansige kuhama ukifika yogura diria njoki bagadama ilo getike siasa ikuwa siasa maana yake iwa siasa so okay ya kwethira MCA babo onde bokona ba kwa DCP sure na kiongozi yangu orionto kangata kwethira kiwa ntuko ya kinya kana kwetha kwina ntwiko na kwethira idarakia the second in command imochoro ku mnene do you think napatire kwethira kya ya worried of MCs baba kwethira bete tiara onto kwina muthutira but twiguriria election betire pakithama imochoro ku na siasa irawa ni miereka ya ubongo no kwithire president kinye MP bae nabo bakaumira bangi bena maarufu nkurukie bo for example na president yagenda gwitango gina mtu ina inya kinye MCs baba bakaumira bangi bena maarufu na bete muchunjo bamwenya bamatoke muchunjo bete bya mabingi ko tutumba kwithira tweterete 100% MCs kana MP wita na president monkanda ike muthia no ntugintu kirio kaigwa kithira for example kemagerege gena president UDA tweta muchunjo kwa opposition opponent yokwe na inyankuru kieku ko kendera gwitango gina William Ruto akaitana mutule yo kwikiama for example MP withdraw this strong ground bweta muchunjo na mtunge wengwa do you know that ugo kero ukaya kando utapanga uko mbele niki kiama kirenda nto baraba kandeli bana nto bara strong ko kinya kithore kindeki
atithira ari 100% akiuga abatu tugeta tukariu no monka kwithira politically kwina changes na intobi bitumba kumakia deputy president kana bika president no ntuigita ria kinya inebere politics kiama no monka kithire kina strong candidate para bakawi ni kenda president ithire na candidate ena majority ndene ya National Assembly na nkwira kira gituma uchore bo siasa burega kugio musiasa wonde achwaga muntu uri okamutethia kukatha the votes na ateka muntu uri wi mashinani uri wina maju na uri wina majority nontu president yakeja kuthithia uchore politically kana deputy president yakeja kuthithia thina uchore politically akaga jumbe ndene National Assembly atiumba kwatha nthiguru nontu kiona president yagechusi the best kwa wigita riri athira to pirimbe lingwa ine okanu na nkomereti yako nontu nya president wengwa na kwenda gusecure vote ciawe kwa lazima MCA 69 betania na William Ruto kana kithule kindiki monkande bene 2027 na ontubonge bugeda bukeyira bagwite kidogo baithirite bakiwa abo baitikanirite na thirikari ontuiba kona ngwiri kubwithwa Miru abunge bonde ba Miru all the MPs inyathe nominated inyathe senator inya governor bonde bari watuta montu itu kona ngwi kangata no kona ngwire riti thirikari kwire MPs na kinye MCAs bonde to support thirikari dikira nkwire ndakwira atiri no kathome 42 rules of power you are oreki antu ba gutetheria siasa MCA baba bakatukuringa thimu ya MP ba ya bera waso yumbe banda ya mulio no wali na power nkolokia bakiredia na bakarembe no wali na power nkolokia bo batali na power ene muno MC turona MC be na power nkolokia MP ya lakini ingora bina maiki kurito mbere ya ora baikwa kaire utebaigwa nande kankwire problem na tuketa twenio na fiera ndeni own iko wero kuranto baba ko wero monka para mwetia thirikari maendeleo na oyaora kinyo so far no kona maendeleo owe maendeleo yaba gwiti yeko ibi beta maendeleo kankuri beta maendeleo ibi owe maendeleo yaba beta maendeleo tuembere isawa ito kona nyomba inda ya town cia Fonda House lakini utukuriga thirikari iyo kweya wa miamunda ogo wa miai munda washoka ya kugita besa igwakire na yashoka ya kwenderia no kwani wa miambi munda na kugita besa wetata igwakire alafu yeye kwenderia wataka yoyo ba gita maendeleo sawa na sawa tu ntoto na ngorobenda yokaire another thing kila mtu ona mbere kiyo ba usifia muntu akathakire nai tuwe anko example na ntobaraba tumetanda kya miare baraba tumato tanda to miare kana itebira bya miare akaya na kaka matete ona akaya vali akwa ni kithongi kweli na rongo itate na gitanda kukia miare wa gitego koni gitete ata lakini wa mwere ndi gitanda kya kwira imakana ata na ntigita na rone ndete gorosa kana mugeka lakini kuno kino thithite materesi na vali ere guru ko baba eka kira betete ata kira ba kuona ikiu kira ba kuona ke maendeleo imara muba gwita nyoke rori kimba betu ranturene ni MC uba kuona ye maendeleo ya manene muno batu tega bona kwina ndripu cia kwire kuko batu tega bona we shukuru cia kwire batu tega bona we project we tata alafu anto baba kankwenda kuchoka okiri viongozi babetu bama baruraga ng'ombe no tubwetema imakosa muno kuraga ng'ombe no tubwambi itema chwana okugura lakini turaga ng'ombe yothe no tubwambi ukare ya njoka ikoraga ke mtu keke nene na etiri nya kiara kya kuguruka na kiara kya njara so ugatu ende muitho yiba utama muitho na MC betu botaga muitho botama muitho buru no tuba wa kambi airstrip na golf rescue golf course na state lodge mbere antuba ko igintu bate kumenya oterio state lodge yakwa ekamiti value kana miti demand chianto bonde kato waka state gosengi ngarisa na wajia na Mandera daina ndere tuteta state lodge tuteta Sagana tuteta Nairobi yeah itueta ka tuteta kwe wono president baile bureta koya baju tueteta maita maingi ke baju na tuteta kakwe muntu omba kwa ngarama uta state house ute muntu omba kwa ngarama uta state house at the president another thing
itugutega buto kuwa gatu ya Murungu atete Wangari Maathai na raitere na mame bwega sana no tukitha Wangari Maathai ari okithia green belt movement igukira tutekorega state launch yakwa lakini ciuria tiri mwitho yoga itwa ekegana ke public participation ire rario ibarauririe mitiwe kendwe gatethia ku menya isagwa tukorega ni kabisa na bukua bukathithia tu na thirikari ni amwire kuthithia bwana Phineas na thirikari ikenda kuthithia itala ngarama ire getatia na ndi mitire gatemwa ayo nthe no tugatemwa wa over 100 acres value ya mitira minene ya empire miaka 10 miaka 8 miaka 5 nkoire no koya beneficial no can benefit nkoi no koya ikingi bi aya na ndeno ntomite kendwa bechi geta kwena muntu somewhere kwena muntu somewhere no kaya kumbira ore okaya kukingi bi una mitire ko mwitho yoke otemwa yoyo kwenda otemwa yo uma tukaya kwendia nkuna mituto na form B na te okay yote mwitho yo 4 billion utothirie maendeleo ya 2B ko alafu kwege ntokingi kwenda kwira brother no tonti bo sifu no gugakwa state launch nambi lakini yankurie urara rothithiri charge omenya kinyaritha kiumite ku urathithiri charge omenya kuru yumite ku kathita kaumite ku urara rothithiri charge omenya karorimo na turuye tutu turi atumite ku uramenya mwitho na yo kwena maruke yeku na mbiti ku na njoire ku na mbi kithiri keni kendeke tukwenda kuthithia icioro iria yagite facilities etethia antu betu kongo ya strip iria yomba gukirwe gatethia antu betu lakini no MCA betu bonthe iba kwa bra monene akuwa no kanko ire nyake nikyo kende kambire wako thai kikambire wako onendi kitithira mbere turinga kura sure okay watelo ukangata Nudirite support the deputy president na idha no support deputy president no support thirikari mirandi ukangata thirikari yake ni ontubwithirite kukireta muthutiro munene kwina ntubakuwa well ivi yako lakini kwinto vira biena haraka kubwithwa na kiongozi nyawe no ithairo eta inyawe state lodge you na state house you bwana weto chetha golf you do you think project ni icho amiru bakwenda chichongwa unikira gituma mbere supporting deputy president kintu kia mbere uti supporta muntu mundoku supporta muchore na muchore ukuthikira na muchore okuona na kuthikira ntu bangi so for the first time in the Republic of Kenya kuona deputy president wina kirundu gia teachable spirit ya kuthikira wananchi ya kuthikira president na kweja ground kuona nimbie kuthithwa ni barabara ire kuthithwa imbie bati gukirwa ni ari kukubati gwitau nau ko for the first time in the Republic of Kenya to ma support kithura kindiki ikwithe kwithira tuya with mtu witwa promisable mtu utumba kwairia mwananchi kana utumba kwairwa a promisable deputy president wina respect kile mwananchi no kutwaria president ngugi now ndira na thikirare project ina ikitwe miario yanto baraba kuthabakiwa ndiendo kuria atiri mwito jo enjere nere gwitaro ire au mwito jo na yote na miti imingao yanda wo tugire akikombe kanto baraba anda mingao iri riba kombesetwe nakethe iroji konto ko iroji rwa kurukirite unonto rute mbokurukira unonto ikanyo meria whichever area ro tuthio rukoro kinyira wananchi nonto area gute mwito temetirio indare au na nkuria na aru okeja kwithira na ndi president ntobiria atu promise tembuga for example kwina dam kwina barabara kwina let me say kwinokwe anabakuona ngugi when you tell me ombere project ire kukethe ichia mero bendaga narua unigi ntokira mpomba ko question ni thirikari about te barabara nonte kuona ramicha thirikari njeru sibitalu level 6 thoko nduokale nyamini Tharaka Nithi
branch yetu ile kura Meru kiongozi tharakanithia nto bakuini rwayo irirwe kabwithwa contractor e ground nikira ugwe ndendo kuria 3 mana boria ugwo te mukristo ndi mukristo utitura kwa njecho acoka niki nonto utigita kia usukumite o tu wije njecho akeja indi utigwitikia ugwe tharakanithie ga gakwa ntena bati kwithira wina imani ya 3 mana kiongozi ndi yo uombetire weta kangata wetikia tukeja ni bati kwithira wina imani ya 3 I think mbere turinga kura cha 2027 thirikari iji ikethire kwambiria by 2027 kubati kwithira kwina sign ye kuoneka atiri itukuthithia ni the branch. I think kiongozi they know the muntu akuria buru ni thie kabwithwa mirandi ikaretwa lakini I think kira antu bati kwenda ikurongo jwaberwa te korongo gwa unde kuri imana atiri ugwe biblia ruga atiri imana PS omitho auire alamisi ndai kethura ikeni nekyo alamisi ikuthira I mean ora PS bamo William Ruto anengerete ngogini anto confused para batije kwaria thikira weni nyamasa kidogo ya PS mugambi no ethere out of expectation atayimbia ugire but let me tell you Biblia na nachokere ringi weke anto boy batugwithagia muno but what I can tell anto betu ugwe na arua Biblia iruga bwega wandike kioneki giaku na ntemu inene no ntu no gikarakare William Ruto andika kioneki kiawe kathithia nithi kathithia state launch ire nithi karoji kiongozi igira nkwire thayu maono yawo auga kinya mantu ya Singapore imaono yawe andika na ntemu inene uromba kuthithia Kenya so gintu kiro batigwe no menye kioneki igikarakara na ndi kioneki kia William Ruto kia kuthithia nithi branch ugo no kuona sign ubati gwetera okejo mukoisho ni gitara ole athiro kuga president atomba kuthithia nduo currency atomba kuthithia level 5 atomba kuthithia nithi branch na manto jengi bo question president William Ruto no thithaia representation dene National Assembly ni abunge barami ethere kiri. Why are you questioning William Ruto? Niki wogo question muntu uri let me ask you. Niki wogo question muntu uri otithitha ya representation. No executive wogo na arua for example. Ogeta wandi no ntu ira mpumite je wero TV ire Ntima West. Kabarabara kaga kothoka. Obati komblemu ngavana uri office kana obati komblemu MCA no ntu no kuthia representation. Na ndoke ja kwethira mbere mumero mbere araumu president William Ruto kana deputy president Kithure Kindiki muntu uri abati go question mujumbe abati kuri atiri we kure kwande gwikira ndebeneri da gwikirire gwita kuthithia ta nonto kure kwirojero waku ibarabara eku ngugi yonthe muntu thurirwe utira umite the president and his deputy ni ngugi ya mujumbe kuthithia inyamira icio emira kinyabo atinda kuga atiri nyato atinda otata kuga mira I president mira I president ile delegation yoni ya MCs ajumbe sokungabana bonde bakiora mialia state house kuga atiri mira getondo kiara ya kugurwa ngirie komingirie kana batwe tote support perfect na wendere kwi no tukufirwa atiri kinyethera twe two term kwi no tukufirwa atiri no to twina duties ukeja kwithira gugwe imana we represented the Wero TV when the interview goes wrong who to blame the director or you Ogo iko mwene interview. Yes. So what is he ani atirimbere to blame president. Ntore ambere to batiko kurumbure muri interview bikoroka wa no. Ni MPs. State run jomba kodithwe te kurukitu mujumbe. No manka. Well, everything kintu kraki thithe gwande ne Kenya. Representation dene National Assembly president kaikairwa ga sign ntobiria jumbe. Na hivyo ntwendere kiongozi atutekaniri atiri. Kinya jumbe bageta rojo bakagwa tongerwa Kenya yonthe. Agaikiria president ya acha itopwa. So tubatiko uri atiri nyombeji yamba area kurira na no tutibagwa tutekoni di state road. Yes. Not once we have state road imbekareta by the way. Status ya county yetu nego kura no nturi status lakini ri ndo kuri atiri status ke kubona kwena traffic jam kuri atiri mana ito kwenda kwa aseti ni atatumba kwa aseti tutena into bimwe tutena level 6 tutena duo college tutena state road tutena ngof into bionde dikira mbechiri kwa ka state road tiji kwa barabara ya rami ya gwita gyaki
Bechiri kuthithia golf kana ya slip tichi kuthithia ndaracha ya nithi. So every project ira thirikari kuthithia ni tengerete mbeca cia project iriku na tutiraigua atiri mbeca cia level 6 igwitwa ciekirwa kiri state launch kana tuigua mbrinji ya Tharaka Nithi etiajo mbeca igwitwa ciekirwa kiri golf kana kiri asif. Kiongozi thirikari tubati kuthithia atiri no iriku itubati question who is concerned berinya tu blame squarely okwithira okay question ende MPs lakini ngochokeria nini no tuira muno itubatire ku question abunge onto bamanto ya perfectly lakini era ni president na deputy bareke kuwa amanto ya bakabuevi bareke MPs bawe na kuna nde nokona state launch tumba kwa MP. It is a state thing. Yes. You need a president na deputy. Okay, lakini the branch it is something very big ikwenda thirikari chipi. Lakini utombo bila atiri president yomba kuga atiri inkwenda kuthithia barabara gutonyera kumira wero TV weta kirimene. No yongo ke antu baba bethea kanga ndanda tu okuria we mu biashara mutindo yo state lounge wakwa golf course wakwa airstrip wakwa utukona interview kuringana na kiongozi yakwa aria interview we vya utethia bunene ya mu biashara na mukari mutindo yoro yitete kwa city obrakua. Okay. Bere oni ntia upinga maendeleo ya thirikari. Lakini ankwire wana Phineas utomba gutorira mwana fi rukiro mwireta shukuru utijuete chai fi niri utomba kuria transport ya ngari ya shukuru usoka wira mwana chiomia wetende wona ntu nwaje tunte kuria ndawa no ntu ndete ko ndawa ni kwendekana fi ni kwendekana na nyakora no wetate no kwendeka na ndi thirikari ni batutwa maendeleo ya yonde lakini kule manto urgent na necessary na ikyo benda anene betu bamenya for example uketha witete kinyosi kwenjwa na wina magana jangana ile utikingwete kyo mbuku magana jairi wakinya kinyosi wenja wa magana jairi murango jwa kinyosi ywa gutema kiara kikambire kuma ndamu nyaga ywa gutema buthuku na nenda daktari arenda magana jairi utume kiara na kinyosi arenda magana jairi akwenje no nenkera kiara ne tu oreta tu okaita chibitare no ntumotundu yote kureka yote watatoro yote watomeririo na yote tumodhiriro indamu thirikari ni kuthithia bwa muno maento ya yonde ututhithiria lakini ri kire maendeleo yonde bwite baatwa ya thoko na yo barabara na ya nduyi na mbi sawa na nyakwa ya sete mero isawa isete isawa totena thina lakini kwe manto yangi ya bahati kwe ya mbere to ya city mbere to ya city mbere ri town ye emero kwa city ina project yero yiro kugana mewasi re generationing babu aibu kwa mewasi full week na 2 weeks aya garbage collection niremete meru kodro niro komeru wete tete itu ambete mbere kuthithia manto yau security aya street boys anto baraba street na nambi aya kwena barabara ira chinge cia nyuma ciambi nambi na usha city itu ambete kuthithia bou aya mbere itu ambete kuthithia public participation nonto city ya kayo kemiunda eka ukemiunda rende ne municipality ukwe kirwe intobinge bitibireko kore miunda eka ya walizi aya kandirie nonto anto babeto iba kwerwa state launch bakaerwa thoko na bakaerwa manto yangi ya manene na isawa buto tekora kabisa lakini kore manto ya to mama wananchi atura na manto ya to mama wananchi atura ya tekwenda 30 billion manto ya to mama wananchi atura ya tekwenda ginya only 10,000 manto ya to mama wananchi atura maisha ya mega mbere ifatalaisha manto ya kilimo intobira tutambese kinini aya manto ya tuma mwananchi atura bwega ni ngarama ya muturire ikenama ikareka witia manto ya tuma mwananchi okawaida akora atura bwega ni akona elimu njega na hate kuinyereka watweka muntu wengo antu ategemea thirikari na kuomba gwita kuigurira bia kure na kuomba kuirira fi kirende twengira kwenda menya kende twengira kwenda menya ndugu yangu please nde twengira kwenda menya
maandiko yaruga mutumu mwaka wa tonge mutika bago yanagia bonde rinyene bakorania bonde maendeleo ya ruto obwirira yakathira by 2027 kane kethira iri njira ya ukwira no mwanko ndure kare tukurukania 2028 na 2029 istoshe how ukenderea na taturo gutethia na ciantu orira murimi weri ati utetheka orira murimi oko ati utetheka orira mayani mayani antu bakurira orira thaitwe na mayani Mombasa thikira twena mayani ya kuma last year mweri na atendetwe na turure tukarindwa ya Ukraine na Russia tukaero indwa ya Irani na Iraki nukwana twena mayani ya kuma last year mweri wa mwanja na tuma mayani bakomenya atendetwe mwanka tha iende nembi ya warehouse aya tha ithirikari eto ni ututete tutekorega ututete no MP bakunyira MP na weta asukuma turoli supermarket musiasa asukuma turoli supermarket lakini kwegento kimwe babati kumenya ureroka okauma wowe piniasi onyiri wa no mamenyombe kumotana nyakwenda mwaro nyakoba mami mpara ome no kirumi okura. Thank you. Na tukiaria manto yege Mount Kenya CS rukuna edrite aki agitate kana kende kithia muno Kirimara kwithira kikiga kana na kiongozi renge nwethire wichie kaira kalinki ngo wa wewe muchore na we supporter wa deputy president ura CS rukuna report ikirewe meaning that CS ruko nubatire kwithia wetwira Kirimara kiaga anwari kithando ko kana ekabo kia kura wike kethira kikia na okuru kia president na the deputy president. Before nchokia kiulia kia CS Roko mumiro akami silindi atiri kawa gatena mbecha de mulimio kawa no kore waboya kawa tulia kawa kaka tukura kethete last season ya kawa kaliri wana shilingi 120 130 for the first time kawa kukinyia pa kenji chachi yedio bebende kawa na Kenya money 296 dikira ngwire arafu twire ria onde mulimi dikira nde mulimi weria area dikira ngwire nde mulimi weria utiro thirikari etuia wa kamarita cia kwigana thirikari etiotunya ngwire gitokera muntu dikira na dikira utakia kuona muntu uri urimite for example urimite mung'ao joiro beans na ndengo na nkena mulimi akiendia ruto otekia umutunya uti muntu ukarastareja mulimi muntu wonde ole mano ndo thirikari itego gita tax urire mamunga ujo waku ole mankuniega no kenderio kwa ile cost of production dikira production which production are you talking about now? Fertilizer let me tell you pesticides fertilizer thirikari dikira irio bya ng'ombe otirobie na ma irio bya ng'ombe nuje otirobie ma Kenya irio bya ng'ombe otiro supplement chuma Kenya atu importa nyatu ingwa supplement nonto Kenya itina miunde minene kulima grains ya kulima na ibonto bwiri nende so na ndi mulemi factory rabo kubwithia mitungu babwia thirikari bwithiini na ndi iri ona process kenda thirikari yomba ku import yongwa supplement ya kuthithirio bya ng'ombe ngarama irio bya ng'ombe yomba kwinama no ntugintu kira kithigeja tisho kirio bya ng'ombe te thirikari ne kuuma ne ku import the supplement Kenya tithia irio bya ng'ombe bithia with the advanced companies iri komba kuthima irio na computer bika mix irio kenda ng'ombe itiga kurukia kithimi ini to about Mount Kenya no get and the cost of ndegoro Uganda na Tanzania miss jamuida twagite Kenya ciuma ndegoro South Africa na ndi muremi mwananchi antwa atindo kimanua na university kiwo gintu kiriomba kwithira gutino wako inyirwa tuje kristo ya Mount Kenya kwevoka ngata kwenda kwa raia moja tuje kristo ya Mount Kenya tutonye kiongozi tutonye historia okweta urimi aina response ya mantu yegeria ruto yekiruku ojo atereza ya ng'ombe atije mantu yeria na abu atukorethia tutonye historia ya wasiri ruko mantu yege ni Mount Kenya kiongozi na Mount Kenya West uwere ngwetho kaiuni kunende gatwire mantu yeria no terithakia kiongozi wo terithakia kira ukiwa ngiaria kiaria ari na apangara tania ya point ya kongero ambera wakare media bojo tikira kwere tutringe tumakoteri okay maana nyango raeria ukenda mbere tere ukera ndenda mbere mugambo kariu tekwara kuringe tuma no twambera murimi weria na menyeri boya gasani thirikari na nakurego boya
ndenda mbere eria lita emwe lita yai Emwe. ina ngirasi thano cheria etena ngirasi thano lita emwe na isiringi 60 katu ingine 80 ibure kugurwa reke na makanyoro ya tonya mero ndere kana regeta kiganjo buruku side eria you the same eria lita emwe shiringi 50 uba kugurwa no tuba 55 ni bire wekero kenda rekero ka container ne reya likende kwa 70 ngiraji ngoja nikera onya ngombe atire aiswa nikera nekera ngombe tamoyo watoro ngombe ngombe kida nakomia ngombe Okay. Kangata mbroke kawaida no ndingivya kitu wontere yako mtu okay toka da mtu watenda utona yoro kwa withiga wabera ndo ithinga na gutumete ndoembera ndo ithinga na gutumete Kera muremi aganiro waka na iria mero centro treteria na areko treteria aya kukusaidia treteria ele treteria no kwai o atapige budget budget ile era Kangata uone kwari we taxi area ikiri mbesi ai maro ya na keda noro metu thirikari leo kera keda thirikari ruto la kote muremi nani ta taxi para ai menya umbonia bilia thirikari byo tumia Mkare kia kipindi kiende. ambera ngama na ntuthinga na kancho tete we wana Gentlemen, excuse. Right, na Msegeri, unotukoda tuweka ira gatanta kirwa wetu. Sadly, kumania ni echalikyo naomba kwethira nti kumbana kweyana. Excuse me gentlemen. Excuse. Kangata. Right, Msegeri. Mtegerio no tuko datuweka ira gatanta kirwa wetu na sadly tumba kwethira nkaya na kalono kakalawa muntu wa echali kandi baratu kudetuita kenda tumba kudetukia rekamante yeye Kirimara na siasa ira chithirite kioneka lakini sadly kinyaka lono kakwa nende ntiumba kwethira nkaya na kakwenda tuko boya unbeto wa Phineas kiongozi hapo sitaikuwa sio wadi post